pre nego što počnemo da pričamo o edukaciji, inteligenciji, pameti, školnoj edukaciji koju ona nudi, faksu i tako to, treba da shvatite neke stvari. Prema definiciji, inteligencija dolazi od latinske reči intelligere, što znači moć shvatanja, razumevanja ili poimanje, te se odnosi na mislilačke ljudske sposobnosti. Inteligencija je uređena sposobnost koja je genetski predisponirana, ali se može i dodatno razviti. Koeficijent inteligencije pokazuje koliko i kako brzo možemo nešto shvatiti i prilagoditi svoje ponašanje određenoj situaciji. Zato je većina psihopata i sociopata izuzetno pametno. Ali visok koeficijent inteligencije ne znači da ste i pametni, jer pamet je sposobnost da koristimo inteligenciju, znanje i iskustvo zajedno kako bi se snašli i prilagodili određenim situacijama. Pamet može da varira od toga, na primjer da ste pametniji kada ste u okolini svog doma u kom se dobro snalazite, na primjer na kraju laboratorija i tako to. Ali kada tu osobu stavite u totalno drugačiju okolinu, ispadaju totalni degenerici i budale i njihova pamet kao da ne postoji. To je zato što nemaju izraženu sposobnost inteligencije, već samo naduvanu pamet. Znači, gledajte na pamet kao na vozilo vaše inteligencije. Shodno tome kako upravljate vozilom, doći ćete do određenog mesta ili u ovom slučaju ćete uraditi određene stvari. Što znači da ako imate sve petice u školi ne znači da ste izuzetno pametni, već da ste nabubali to što su vam rekli da nabubate. A ako se kučite istim peticama, to još znači da ste iskompleksirana seljačina. Ipak govoriti da pamet stagnira ili da je statička i da se na IQ testovima uvek pokazuje isti rezultat vaše inteligencije je u potpunosti netačno, jer je dokazano da su ljudi imali daleko veći IQ kada se na testovima uključi njihov interes i treba da dobiju nagradu koja njih interesuje ako reše što bolje test. Tu dolazimo do sranja u vezi škole, zašto mi je škola i sam njihov sistem edukacije go kurac. Testovi. Svi mi znamo koliko testovi mogu biti razlog da zamrziš sve oko sebe, ali ne zato što su testovi loši ili zato što su to testovi, već jer su teški. Testovi sami po sebi mogu biti izuzetno zanimljivi. Većina škola učenicima daje na kraju godine one najveće i teške testove kako bi testirali svoju pamet. Međutim, u osnovnoj školi sve što dete želi da zna jeste kad će da se igra napolju i jebeno istražuje. Tu dolazimo do narednog problema, preveliki pritisak dece u školama. Ljudska inteligencija i pamet, sposobnost poimanja stvarnosti okoline i razvijanja psihičke i motoričke sposobnosti se ne razvija testovima u zatvorenom prostoru celo prepodne ili poslepodne, već se razvija dok je osoba napolju, istražuje svojim očima, opipava svojim rukama i razmišlja na svoj način o situacijama i problemima u kojima je lično. Znači, umjesto da škola počinje malo kasnije, recimo oko 11 ili popodne, škola počinje u 8 sati ujutru kada ljudski mozak čak i ne radi. I većinom tad stave da su prva dva predmeta matematika, fizika ili hemija. What the fuck? Umjesto da mlađu decu do 4. razreda puštaju napolje da tu istražuju zakone matematike, fizike, hemije, lekcije iz biologije, prirode i društva, oni zatvore decu u redove, stave ih na stolicu pred sto, daju parče papira i ponude statička pitanja koja dozvoljavaju jednako iste statičke odgovore kao jedino tačne, bez mogućnosti poimanja i shvatanja tog odgovora na postavljeno pitanje na svojstven način određene osobe. Prevedeno, dete se ko živ kurac smori tokom prvih časova ujutru, ne skapira ni 20% lekcije i želi samo da spava ili izađe napolje i trči. Dokazano je da je najveći uspeh studenata i dece u osnovnim školama postigao sistem edukacije koji nudi deci mnogo veći vremenski period napolju, kao i istraživanje i učenje napolju. Nastavnici i profesori. Kada smo kod učitelja
nastavnika i profesora njih vidimo kao bogove jer su osobe sa autoritetom samo zato što imaju diplomu. Ok, edukovani su, stariji i treba kao mlađi da ih slušamo i učimo od njih. To važi ne samo u školi već i u svakodnevnom životu. Ali, kako mi kroz školu prolazimo sa zajebavanjem, pa tako i na faksu, tako su i ti većinom ugledni nastavnici i profesori prolazili kroz svoje faksove. Znači, neki od vaših profesora koji sad tu sedi i Kenja tebi se drao od alkohola i droge po žurkama u svoje vreme i preskako ispite kukajući kako su teški i kako guli jedan te isti pasulj u kantini nedeljama. Pio lenjo đubre koje je želeo samo da ima seksualni odnos, zajebava se po žurkama, a kad su stisli ispiti seo na bubao i dobio diplomu. Jebi ga bre. Ovo ne važi za sve, nisu svi isti, ali jeste većina. I tu dolazimo do diplome. Diplomu shvatamo kao nešto što se dobije samo ako si dobar ili odličan učenik. Ipak razlika između dovoljnog i odličnog učenika je samo prosek, ali diploma je ista. Što znači kao tatin i mamin sin, normalno da većina ne želi da se muči i buba dan i noć. Zato kupi ispite ili profu, dobije diplomu hemičara i zaposli se u nekoj laboratoriji i kontemplira sa kolegom oko sastava hemijske tečnosti. Kolega, golim okom zapažajući fizičke promjene i osobine tečnosti, dolazim do zaključka da ovo možemo da smučkamo s ovim. Dodaj mi ono malo belo što je u vakuumu da vidim na šta miriše. Ne znam buraz, nešto mi se čini da to stoji sa razlogom u vakuumu. Ma kolega, sećam se ja ovo iz knjige. Dobro znam ovaj zahvat. Ček sad da otvorimo ovo. Ovo vam je pokazalo da svaki džokan može završiti faks i mlatiti penis svojom diplomom, ali ako si doktor i ne razlikuješ bubreg od jetre, onda jebi ga. Gluposti koje učimo. Ja sam 94. godište i u moje vreme kada sam prelazio iz osnovne u srednju, jako veliki period, za 3. stepen nije bilo potrebno da se polaže prijemni ispit. Znam to zato što sam i zaboravio da idem na prijemni ispit i igrao ceo dan Sonic 2. Ali nakon toga počeli su da povećavaju broj predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, umjesto da suze ili ostave isti broj predmeta, matematiku, srpski i još neki predmet jebemnika ne mogu da se setim, i da povećaju kvalitet onoga što treba da se nauči i ubace ono što treba da se nauči i što je važno. Normalno je da celu matematiku ili bilo koji predmet ne možeš da naučiš ni sa osnovnom, srednjom i sa faksom, pogotovo ako to neku osobu uopšte ne interesuje. Ja sam mogao da naučim sve lekcije od ukupno 4 godine predavanja i da sve to izgovorim za 1 čas na polaganju. Svaku lekciju pasus jer sam učio sa razumevanjem i imao interes za to, dok sam za neke stvari bio glup ko kurac. To je bilo isto kao i u srednjoj kada sam imao visoke ocene iz istorije, hemije i psihologije, a 2 jedva iz matematike jer me to nije interesovalo, brate, jebote Pitagora. Plus cele godine smo imali prva 2 časa matematike, a ja do velikog odmora ne mogu da uključim mozak kada sam prva smena i osjetim se ko sapun na matematici. Kod srpskog jezika, na primjer, uvek se daje neko delo nekog autora na analizu. Kada analiziraš neko delo i ako ga svojim razmišljanjem analiziraš, većinom ćeš po pravilima edukacije školske ustanove pogrešiti analizu i onda će autoritet, to jest tvoj profesor, nametnuti svoje mišljenje u tvoju glavu i reći šta je to autor tog dela hteo reći. Kako ti kog mog možeš da znaš šta sam ja hteo reći kad sam napisao neku pesmu pre 100 godina, a nisam to objasnio posle. Možeš samo da nagađaš, kao i ostali kritičari što jesu, o tome kako su oni shvatili to delo i ko je imao veći uticaj u društvu kao veći kritičar, njegovu analizu tog dela su i turili u sistem školovanja. Motivacija ravna nuli. U školi ti pokazuju i učete da bubaš 100 lekcija iz samo jednog predmeta, ali te ne uče da pronađeš svoju motivaciju, strast
ili da ti oni pruže motivaciju da postaneš drugi Pitagora ili Newton, nego samo kaže evo nauči ovo i to ti je to. Učete da slediš tuđu reč, tuđa otkrića i da se na ista oslanjaš i istima vodiš. Na primjer geografija, tu je označeno kao da je ceo svet istražen i da sve znamo o njemu, a nije i nikad neće biti dok se oslanjamo na stara i tuđa otkrića. Istorija također isti kurac. Poznato je da pobednici pišu istoriju. Učeni smo da se oslanjamo na istorijske činjenice koje su pouzdane kao najjeftiniji kondom i ubiju nam želju za istraživanjem. Ne kondoma, nego istorije. U biologiji najviše znamo o staništu veverica i njihovom organizmu nego o našem sopstvenom telu. Pritisak društva. Najgora stvar koju mladog čoveka može da pogodi jeste promjena osnovne u srednju. U osnovnoj si već prošao kroz najmlađeg učenika do najstarijeg te godine, a onda ponovo u srednjoj prolaziš kroz sve to isto sranje kao najmlađi te godine, ponovo stvarajući svoju egzistenciju, ličnost i status u društvu. I ko će bre da uči jebenu hemiju na silu kada mora da se vataju ženske i da se ispadne što više cool u društvu, da ne bi ispao jadnik koji cele godine sedi sam na klupi i sluša Nirvanu iz Revolta. A onda, ako si loš učenik iz nekog razloga i ne možeš da pamtiš dobro ili jednostavno nemaš dovoljno veliki kapacitet memorije, onda ti sjebu ceo pogled na budućnost i volju za životom sa rečenicom: bez diplome iz srednje škole i faksa bit ćeš siromašan i beskućnik. Ne, bit ćeš beskućnik i siromašan ako ne znaš da se snađeš za sebe, ako nisi pre svega inteligentan pa pametan i onda samim tim voljan da povećaš svoje psihičke i fizičke sposobnosti. Jebala te škola, ona ti ne garantuje siguran posao niti karijeru, već ti sam. Konkurencija. Kroz celo školovanje počevši od osnovne pa sve do faksa u redovima generacija i generacija naše dece se stvarala ta famozna konkurencija. Koje će i čije dete biti najpametnije u razredu, čije će dete biti đak generacije, a čije go kurac od ovna. Mislim, znam osobe koje su imale sve petice, a bile su glupe ko John u nekim stvarima i sad prodaju žvake na trafikama, pa džabe brat. Jednostavno, džabe i dobra edukacija i sistem iste kada zemlja ne podržava standarde za inteligentne ljude sa doktoratima koji izađu svake godine i onda naravno jedina opcija jeste inostranstvo. I tamo ti prodaju bubreg. Prvi i jedini čist dokaz da se među našom decom stvara konkurencija koja je, ne trebam napominjati, jako loša, jeste činjenica postojanja jednog predmeta, a to je fizičko. Fizičko je, barem po meni, opšte prisutna i normalna stvar koje svako biće mora da prođe. Fizička spremnost tebe kao čoveka je izuzetno neophodna, ali tu su ograničili sposobnosti i uspeli su da te ograniče i označe tvoje sposobnosti ocenama. Ako nisi dovoljno fizički spretan da preskočiš kozlić ili se bojiš visine pa ne smiješ da se popneš uz konopac, daće ti kečinu. Onaj koji smeje i koji ima fizičke predispozicije da preskoči kozlić dobit će peticu. O čemu više da pričamo? U kratkim završnim crtama, škola ne treba da se spaljuje, ok, ali trebate da slušate decu. Deca ne mrze školu jer je to škola, već i zbog načina kojim podstičete decu i zbog sistema edukacije. On je loš, stanomodan, nezanimljiv za današnje generacije i za mlađu decu. Mlađu decu u osnovnim školama pre 4. razreda zanima polje, otvoren prostor, igračke i predmeti sa jarkim bojama, zanimljivi zvukovi i društvene igre. I kroz sve to može se mnogo više i kvalitetnije naučiti od svih tih predmeta na papiru i koje ocenjujete usmeno. Terate decu da kao robovi sede po 45 minuta za svaki predmet od ranog jutra pa do sutra, da čitaju slova i nešto što ih ne interesuje i time sami ubijate interesovanje dece za buduće zanimanje. Koliko samo dece upiše srednju samo da bi upisalo srednju, nebitno koji smer, samo da upadne i da zadovolji roditelje i društvenu normu. Džabe što on zna hemiju i što želi da se bavi time i uči o tome kada nema dovoljan broj bodova jer nije imao dobar period ili dobre učitelje. Džabe kada završi za hemičara ili za nešto drugo, kada je ova zemlja go kurac i ne pruža standarde za diplome koje se dele svake godine. Molim lepo, hvala lepo, pokažite ovo svom učitelju, nastavniku i profesoru i kraj.